الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Puasin pagsyukur serta pananglit nato pa Allah Ta'ala. Salawat wa salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinang tiranan nakabatok kita niyo pakasawahan amo na indira si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na inara masin Allah Ta'ala. Alhamdulillah mga kayulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maniyo-tiyo dayong mga bulansang, maniyo-tiyo dayong mga lingkod na to, hatungod sin pagpanuntot ilmo, bukod na maya din pagpanuntot ilmo, biyutang madrasa, inumasa na to inibiya o sa lagbo-lagbo, in madawhat na to, pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil beita sin Allah subhanahu wa ta'ala, شهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Hatinya siyaksian sin Allah Ta'ala intau manununtut ilmu, mangdurungog ilmu, basta kau dimungog na tantuha in ikaw yan nanuntut na kau ilmu. Hatinya dietang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin jian-jian kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pa marapat hadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In panaksi niya kato taniyo. Piyasakop niya pa in mga malaikat. Piyasakop pa sin Allah ta'ala in mga sila malaikat. Hamanga sila manusia manununtut ilmu. Dalam si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hambuk sahabat. Diungog niya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia na kan Umar ibn al-Khattab. Sahabat si Nabi. Gagandilan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawak tumayan diungog niya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam in aghiniya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diungog ko tuudlaw ni Nabi sallallahu alaihi wasallam amo in nagsabda. Man masya ila halqati alimin hisiyo-siyo intao miyanaw papanuntutan ilmu kana lahu bikulli khatwatin mi'atu hasana. In tiap-tiap tikang niya rin haway dihilan siya sin Allah Ta'ala hanggatus karayawan. Allahu Akbar. Tiap-tiap tikang mutuan ang kanway sala, way kalungian na to. Dumungog kaw, humati kaw. In nagparungog, iwan sin dimungog, simunin pahala niya. Way rapiyang bidaan na to, mga tungod sin pahala. Ang kan nakita nyo, bitaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu bikulli khatwatin mi'atu hasana. In tiap-tiap tikang moring haway, dihilang ko sin Allah Ta'ala hanggatis karayawan. فَإِذَا جَلَسَ إِنْدَهُ وَاسْتَمَعَ مَا يَقُولُ. Nanong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kau lumingkod na rin doon, dimingog na kau ha mga ulama, sin mga lapalkabtangan nila bulan sangkay mo, wastama'a ma yaqul, diungog mo na in pamisarahan nila, bikulli kalimatin hasanatun. In tiap-tiap kabtangan sin mga sila ulama, dimihil ka to pangadjian, makawak kita hambuk karaywan in tiap-tiap misara niya. Nabang sa upama in guru yaon na misara, nangahangi mo misara, hangi mo karayawan dasab,
iniril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hadis ini mengatain mengudaan Islam, kadzalika dzakarahu Nawawi. Sambil siap buat sin Imam Nawawi, halau sin kitab Riyadhus Shalihin, in kanyuk-nyukan, in kahalgaan, sin pagpanuntut ilmu nato katahan. Kita anyo ba mga kiulungan sin Allah Ta'ala? Hambuk sa tiyak pahala. Hipanyata sin Allah Ta'ala kato tanyo biyaon. Hati ko ba tuan misang ko ina mag-usaha. Mamarahina hipaggasto mo sa lugay sin kabuhi mo. Sa sumakawain mga pahala dunyaon waktu magkabaluma. Sa sumakawa in pahala siyasad dia sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Siyasad dia kato tanyo katan in pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na mga tayo mangudaan ng Islam in mga kaulamaan na to in mga kahuruhan sin kita niyo subay na to sila upik sa unmarayaw subay na to sila mulyahun law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasulahu. Unin ba ita sin Nabi mulyahan niyo in mga ulama, in mga kaguruhan. Sila na yan in ganti sin mga kanabihan. Bang niyo sila na mulya, tanto tuod na mulya niyo na in Allah Ta'ala. Iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sawab in kabtangan, ilmu kata ng bisara. Hadis kata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ayaon mga tayo mangudaan ng Islam. Yari kita niyo hapanag na lambang si Ramadan. Niyana si Nabi sallallahu alaihi wasallam in panag na lambang si Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Panag na lambang rahmat sin Tuhan. Amisan pawian langat-langatan suka sa bang Ramadan itong biya bukod na masigpit kato tanyo. Sa wamaita nagdaraton rahmat. Nagdara rahmat. Sa bang dukor Ramadan, way pa og tusukin kabayan mo kumaon na. Manglawag na kausin makaon mo. Sa bulan Ramadan, biya iniin, amuin parasahan, biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala katot taniyo. Ang kalsukay na to awdon in pagsabar. Sawa in pagsabar, amunay ni intiranan, di na kahisabon sin Allah ta'ala hadlaw akhirat. Kunin ba ita sin tuan na to Rabbul Alamin? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Inta magsasabar hauno-uno pakarajaan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ajrahum intong bas kanila sin Tuhan bighairi hisab. Di na sila hisabon sin Tuhan adlaw akhirat. Naamoy in masigpit bangkita ni hisabon sin Allah ta'ala. Tityo parkala di ko makasabar. In bulan Ramadan, bulan ipagsasabar sin kita niyo katan. Ayaw pa ka in sabalan na to, in hinang maksiat. Amuin mismo na in hinang. Hiyalal kato sin Allah Ta'ala, in mangayat to, pasabalan na kato sin Tuhan. Hawak to adlaw, sa bangdoom, na iko'y magbaya sin kawayaan mo, mga tayo mangudaan ng Islam. Mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambo kadif yubashiru ashabu piyakuyag si Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga sahabat niya wa yaqul qad ja'akum syahru ramadan syahrun mubarakun qad iftaradallahu alaikum siyamahu. Pagpakuyagon si Nabi in mga sahabat apabila dumatong na in bulan Ramadan, biya sin bulan na ito inibiyaon. Tanto tuot di matong na mong kanyo, in bulan mahabarakat, nagdara barakat, paniptaran Allahu alaikum. Wiyaldo na roon kanyo in pagpuasa. Ate nga kita nyo makaligtas. In pagpuasa ini, wiyaldo kato kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta alam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi, abwabul jannah. Hipapaukab sin Allah Ta'ala in kalawang-lawangan sulwa. Away pin Ramadan tambul. Pag kami awot in mula Ramadan, hipapaukab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salta lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hipapatambul in kalawang-lawangan narka.
Uno pa, wa tughallilu fihi mardatus syayatin. Pangamutan sin Allah Ta'ala ing kasyaitan-syaitanan. Pakandaruhan sila Tuhan. Di sila makaig. Nalang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi laylatun khairun min alfi syahrin. Di halaw man si Ramadan, kabakan na tuin sa lagbo-lagbo pahala, amunain paruman sin Laylatul Qadar, labi mahal ka, day sin kawaluan, amuin, tahun, atau akan hangi bumulan, bangko ng ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi inhal ka sin bulan dum Laylatul Qadar. InsyaAllah makaabot kita nyukatan, paduman Laylatul Qadar. Angkan in pahala hadum Laylatul Qadar atau akan bulan Ramadan lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah ta'ala kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'afu lahu min asyri ila 700 dhi'fin. In katantan amal karayawan sin anak kapu Adam lipatun sin Allah Ta'ala makahangku sambil papitong batus kali lipatan. Ini hinang habukun Ramadan. In pangasuko biariin na bahain hinang muha bulan Ramadan. Ayaw pakasab paldo na inlipatun sin Allah Ta'ala di asin sambayang nato kain na isya lipatun makakapituan. In sunnat na to halaw man si Ramadan hinangon sin Allah Ta'ala pardo. In pagtarawi mo hinangon sin Allah Ta'ala pardo kataan. Na ang waktu yung kitawian masumupa. Di na to pa matalo sa sambayang tarawih. Wi na kita pawai. In bulan Ramadan tumtumun na to. Amo na yun in masa in waktu. Hipagpapataod sin hinang karayawan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagpapataon sa ini mga tayo mga udaang ng Islam, pataura in sujud mo, pataura in pagbasa mo Quran, pataura in pagjikir mo, pataura in pangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ko pa Tuhan, in katan waktu si Ramadan, mustajab pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko mahingas, magpahawa ko sin doa mo. Bangsa pa in doa mo yan, wala mo kita di hadunya. Indirhin na sin Allah Ta'ala tuntuma, maadlaw akhirat siya sadya kay musin Tuhan. In katantan piya kayo mo kaniya. Ada kalay sab, bang in piya kayo mo yaw, hirul kayo musin Allah Ta'ala di hadunya, katumtuman mo na siya, atawakan kalupaan mo na siya. In makamulakato mga tayo mga udaang ng Islam, amuna in paglag na to kabuyanan. Amini. Mapilan in pangatayan sin tao, mapilan in pangatayan sin manusia, di niya nahikatunain pardaakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain Allah ta'ala, tiyawag kita niyo, Yabna Adam ana razzaq wa anta marzuq, fala tatruqa ta'ati bisababi rizki, law tarakta ta'ati bisababi rizki, awjabtu alayka ukubati. Tiyawag kita niyo sin Allah, ana razzaq, in agisin Allah ta'ala kato, o kamu anak kapu Adam ana razzaq, ako magbirihil kaniyo. Uy, magbihil ka ito kain tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawa, biddain pagbihil ka ito sin Tuhan. Aun mataud, aun sarang-sarang, aun kulang-kulang. Wa anta marzuq, ikaw lang sin Allah ta'ala, indirihilan ko. Kita nyo rin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkain kita nyo, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumadlaw, in ni'mat, in riziki, tiyaranam sin Allah subhanahu wa ta'ala kato kaniyo. Hambuok da in tiyariyo sin Tuhan kato. Fala tatruqa ta'ati bisababi rizki. Ando, ayaw mo sabtin galimain pagtaat marikato. Hakal na sindirilan ko kayo mo. Aw niyan taobang siya karila na sin Allah ta'ala. Malumos na siya sindirilan sin Tuhan. Di na siya makamatok papagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sa upa, maintaw yan, malumos na, sinkatantan, dirina sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin beta sin Tuhan. Law tarakta ta'ati bisababi rizki, bang mukiatinggalan na impagtaat marikaku, hapar sawaban sin diriran ko kayo mo, awjabtu alayka ukubati, di haydi, awajiban na kako, harus na kako, manjari na kako, insuwet ako siksa unad daw akhirat. Allahu Akbar.
Mga tayo mga agama Islam, pagsyukur kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyusan pa kau kusog, biyusan pa kau kabuhi, biyusan pa kau din mga waktu, ipag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na to, mga tayo mga agama Islam, in kamatay na to magtagha sadya. Al-mautu ya'ti bagtatan, in kamatay magtagha. Fa idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila mabutna in ajal, in kamatay sintiap-tiap hangkat oray kado tanyo, way na makahawid kaniya. Ini namunta magtangis na kuman, anduyat to na niya tayo kuwan niya to. Ay mukti na to, banag na si Ramadan, ipaton Abdullah, malasakitan niyo kaniya, sa di na illa sa nato hikatawang kaniya. Sa wapmaita, di matong na in bisa, in palkadalan na yung Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtumusin kita niyo, in kita niyo nikatan, mabiya na kaniya. Aun kamatay na to, ha? Muwi na kita niyo katan, padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kita niyo malumos sin pagdunya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya tu khulikat lakum, wa antum khulitum lil akhirah. In dunya pia panjari kanyo sin Tuhan, in tanda niya, yari kita nyo hadun niya nag-ibadat, yari kita nyo hadun niya nag-lagkabuyanan, yari kita nyo hadun niya nag-puasa, yari kita nyo hadun niya nag-hajj, in katantanda akan sin Allah Ta'ala, yari kabakan na to hadun niya. Wa antum khulitum lil akhirah, in kamu yang tumtuman nyo, in kawian nyo katan, pia panjari kamu sin Allah Ta'ala, hakal na magulahan law akhirat, hasul ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo magudaya ka mga Islam, andu imbulan Ramadan, tiap-tiap tahun magdatong marikato taniyo. Suway mataod, inhi pangarap na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, hayin ang karayawan, hayin ang ibadat, kamagbas sa Quran, bangman kita nyo katan, makatamat, makatalos na Quran, hapagbas sa nato habulan Ramadan, murah-murahan, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maniyo-tiyo bulansang sin kami, mabut na pabaran na mo, bangman kita niyo katan amuin, gumanap in pag-iman, in pagbabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta pakakkalon sin Allah ta'ala, in pangatayan na to hapag mabuka, hangkan na in Nabi sallallahu alaihi wasallam magdua siya, Allahumma thabbit kalbi ala dinik, Allahumma thabbit kalbi ala ta'atik. Ayaw pakasablong tain kita niyo na hindi dumua. Mismo na in Nabi sallallahu alaihi wasallam, hipang duaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangman kumaktal da in pagmabuka iwan pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan pakakkalon sin Allah ta'ala in pag-iman na tukatan, salta nakuyag kita niyo halaw man si Ramadan, salta tumaod in katantan amal ibadat sin kita niyo halaw man si Ramadan, di nasadya in patumtum namo, bangmanin mangayat to, papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala karot tanyo katan, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan.